Uhlubheke wenzeni? Uhlubheke usinikele ku-NIU, uhlubheke usinikele emaphoyiseni. Kunjani njani? Yabona abantu bahamba bekhuluma inkinga. Wenzana-ke ningitshele babhemi ngiyamemeza ngisentabeni ngifuna insizwa ezizwayo hhayi labafana abancane lapho ngangisuke ngiyimoloza ngomasikandi kodwa uma uya kuma-backing uyithola ukuthi kuleya nto yesicathamiya into engizama ukuyichaza ukuthi umculo ufuna abantu abakhuthele ngomqondo hhayi abazohlala bevilapha nje wazi ukuthi uma ehit uzohitha ngale ndlela wazi ukuthi uma ehit uzohitha ngale ndlela umculo ufuna umqondo enye into uze nayo nje uyingabazi ukuthi ngoba abantu bazoyithini lento ngempela bese kukhona ingoma kaMaskanda etasemani kakhulu lamambuka kuthi angibulale elinye abe sithi hayi ngiyadlala mambuka ngeke nginibulala ngamakwala kwathi mani ngamambuka kwathi yamikhohlisa amakwala ngeke ngibulale amaxoki asemaningi kakhulu kuthi angibulale elinye kodwa ngiyadlala amaxoki ngeke nginibulala. Into ayithanda kakhulu ukuzingela nezinja afike nezinja zakhe ibhidi nomseka afike nje nezinja zakhe nevini esuka lenquthu kumele bembhukhele nehotela nendawo lapha azogcina khona izinja zakhe bese nje mase ngifikile mabeqeda ukukhuleka amabodyguard kagay bese uNsumba elethwa kimi izoboniswa nje mina ihleke nge-enjoy yabona enjoy yabona uboniswe uNsumba izinja zakhe ezimbili ebese emveni kwalokho edlula esiwa etendeni lama-VIP abantu bayibusise ngawubhologa abantu bese so-ke manje-ke yileyo nto leyo nje kuphela yabo uNsumba kumele negotiate naye one kumele bebe ne-venue izinja zakhe bebe ne-venue futhi ukuthi uzolalaphi basivuka futhi seyohlangana nezinja zakhe yabona yabo eyohlangana nezinja zakhe bazoxoxa naye boshwa lapha savuka ekuseni ubaba wavula ikhesi ngalesenzakala senziwa amaphoyisa lapha ngoba ashiye emoshele into ongayazi amasilingi anephuza aqede endlini anqamlavalo nqamla sikho nje izwalo ngani mawusithinta usithole sisesimeni ahlaza nje yonke into lamaphoyisa ayengene la kwadlula kuleso sigaba naye sazama ukulandelela hayi lutho ukufika ukuthi ubani lo alesihlalo usoyela amaphoyisa ngalendlela ngoba asinayo into esikhombe endaweni engayikhomba ukuthi nanti ithuna kuthiwa kuleli umuntu lapha sekucabeni umuzwa wabanoaba nakukho nje lutho kodwa masithola sizogaxa amaphoyisa nje ebusuku ngothusilela kweqa lapho sivuliwe ikhesi kweqa insuku zambili kwathi lolu lwesithathu yaphinda futhi lento ebusuphakathi nobusuku tablo guquguqu futhi nezinja ixakile ebalini hayi mawuthi kuyaqhotshwa amafastela makusekiwe amaphoyisa namhlanje akukhanyi lutho nje ebalini ukhombala isileba nje abantu ebahoga abantu abancenge emthangala ngoba thina sisendaweni esentabeni kunemthangala nelokhunjana namagoqo into enjalo nokuma ngendoda izindla ivele into ikhokhotha nezinja kwathi nje mhlawumbe emva ko5 minutes kwaqubuka umlilo ebaleni sebeshisa imoto makushiswa le moto kwakhomba ukuthi igebengu igcwele umuzo sekubonakalisa ukuthi lamaphoyisa obade efakwa abezolungiselela ukuthi awaxhine yonke mangabe khona imkhonto ekhona ukuze befike kahle sekushaya umoya bezowenza lento ababesebenza emva kwalo 2 days aphinda futhi kwavula ikhesi alokushisa kwale moto sacela amaphoyisa sicela silandele lolu daba nakho singahleli kahle endaweni engani manje amaPakistan abe amakonteni ukuthi sikwenzakalani ngoba phela mabezingelela amaphoyisa siyahlasela lamhla kufike kushisa imoto eJardini hayi amaphoyisa azange buye nalo ukuthi namanje esiningi ukuthi ubani lo benza lento waphethe sekuyakhombisa lo muntu owade lethela amaphoyisa uye kwalolu gibo selizosibamba ensukwini ezimbili elandelayo hayi lwadlula lolo daba ikhesi ivuyavula emaphoyiseni ikhona namanje kodwa akaze kuboshwe umuntu leso senzalo sisala
Kuthe ngenyanga ka-October 2023 sasihle nje esitolo siphuzela nje nomuntu obuyeshayelekela etshwaleni. Hayi siyaphuza nje ngingakhona endaweni nomzala nje sasela ku5 siphuza nje etafuleni lethu. Wangena ifoni lantambama sekwa6 nje kuqala ukubuya emehlweni. Kwakhona ofonayo uthi hayibo ucela abaphuzwayo evale lapha esitolo intshela uhlubheke lo omunye kwasibiya khona eduze sekhaya. Hayi isithuse lento uthi ngabe kwenzala noma phela yakho umuntu esixabeni nala endaweni akukho nje lutho. Hayi nangempela sasuka ke sithatha imoto eyikhona lapha eminyango ayisihambe sishiye lapha sibashiya endaweni zabo. Hayi ngimtshele lokhu njani ngoba thina sibizwa amagama indoda akusele ukuthi ngiyekhaya ngoba ngazi kwenzakala into ekhonjwa la nokuthi into emakuphi kodwa makuthiwa nyazivale manje kunesigameko esizokwenzeka lapha esisheshayo ngeke ukuthi uyekhaya ngoba usawubaza abantu balelipi ngahamba nalomuntu wemoto naye lo usibiye ulolo wafika ulolo ke station sakhe masisingaze esikoleni wathi uye ekhaya noyozelakala la ngeke kwazi ukungena ekhaya nayizolulalelithi wehla lapho kusibiya nebale ebaleni akazange iziphumelele ukwathi mayengena ebaleni sasuka isidumo wadutshula lapho usibiya wakuba khona ubale kwazi wangena endlini kwabula umkakhe kwabula nezingane zakhe embili nokulamana kwazi naye wabulawa uphunyulile nangadubule wabalekwa ngena endlini ngitsolisi nje kakhulu umbomvu ukuthinta isigameko ezinjengoba noma sebeqala ukuphola enhlizweni akungakho ngoba ngiqonda ukuvusa amanxeba kubantu abalinyalelwa nezihlobo zakhe kodwa umlando walento engiza nayo ogcina ungifikisa kuleso sigameko uyabona uthe mangidlula lapho lathi liphela iviki saphenduka futhi lenkulumo kwathiwa hayi uye lo Dlubheni obizela abantu ukuthi bezokubulalela izingane kodwa lo muntu kuthiwa esitolo angisuke naye siyalimala khona manje nampela uphela 30 minutes la duma ezulu wena wangaye ekhaya Ngangaya ekhaya ngokusabela manje ukuthi hayi lento waphela akazi labantu abamako kodwa kuthiwa nje kuvalwa esitolo siqhele mina nalosibiya uzuma uye ekhaya uzolani balelepo uma kuthiwa kuvalwa esitolo bamako ubwa khona kwala esitolo ngoba kwakhona ukuphuma kwase kunzima usulindele noma yini vele kungenzakala noma yini nakule moto esikuyona manje yena wathi uyaye ekhaya kwakhe mafika station ngathi adlule nganginomqondo ukuthi asema cottage kunekenye othisho ngijwaleni nanje sinokuyihlalila nama kwama weekend oba kwakuyi weekend wathi ayica ukuthoma uyehla nekhaya izolakala la waphuza wazi washaya click sing hayi wehla siwavele leso sigameko kanjalo ke okuyilapho oqale khona inkinga lesigodini sakithi ke kwanqula okugcine lawo abantu kusuka kulabo bantu abalimala lapha leyo langa kulimala abantu aba11 asebedlulile emhlabeni kulabo abantu aba11 uyedwa umzala kuphela engabalwanga kuye ukuthi ubulewe yini bonke laba bantu kwakuhlangena amadoda endawo abathize kukhanda lento uthi yonke lento ayifuculele lapha kwaphuzwa ushintsha into ebonakala ukuthi into na umkhuba la ukhona wathiwa yonke lento ayisiculele lapha kwaphuzwa wena walezo ngane ngangikhonjwa ebusweni kanje kuthiwa uwe nehlubheka ubuleli izingane zakithi hayi ukuthi kwakuthiwa sisola ukuthi ngangikhonjwa komuntu ebusweni hlanhla le yanto amaphoyisa azoyisebenza lento ezibambe zonke lezi gebengu ezibulale lezi zingane angiveni ngomfati igama lami lapho kulezi gebengu ziboshiwe namanje owedwa wabusegwitshiwe laba abanye basa-attend bangaphakathi kodwa lezi gebengu omunye umbuzo engizobana labekha babanjwe baba babi lo muntu owafona ngubani uyaziwa lo wafona esho ukuthi ibalekani lo uyaziwa uyisihlobo senu lo kuyena wafona ke nebala bona laba babekhanda lento bamlandela baze bamchitha asekho bamdubula sebemdubulele enyukasela omunye ubalwa kibo laba abahambe lesigameko lo yena efonile nakhona ngoba efona wakade kunengxabano ephakathi kwami naye eqhamuka khona emsinga futhi ehlobana nawo lento eyenzeke eThembisa abantu basemsebe benginika ulayini ukuthi uye lo ngakithi ongithengisa kule genge ngakhona ngayibika lento kwaba kubo ngayibika ekhaya sikagogo athi baba bengicela kwazi ungiyele lapha kwasithole ungifonele abakhona ukuthi hayi bengicela ukuhlanganiswa nalo mnomzane uqala sithole kuyena ugcine selimali ukuthi hayi nakho nginenkinga emsinga ngisakathe ngithi ngilandela abantu basemsinga lokho khombalena ukuthi ngifuna ukuzwa amahlelo ukuthi sibangana ngoba phela ngaze ngixabane nalo muntu
masiphuza futhi sindawonye ayikho lenkinga kodwa manje ukulandelwe laba ngamafoni yilo bethe yilo batshela lento wakwenza impela lokhu baba wayithatha ifoni wamfonela uSitholo baba wakho omncane akazange uSitholo azoyibika leyo nto ekhaya ukuthi kunombiko oqhamuka kuba kushobeni osho ukuthi kunenkulumo engimbikelayo nokuthi bengicela ukuhlanganiswa nalo uSitholo ugcine sebena umufi eNewcastle wahlala nawathula leyo nkulumo le yangilandela lenkulumo mangiphume enquthu ngithi ngeplazini hayi kube nefoni futhi engingenelayo yakhe lwasemsini ngithi yabona ke mngani wami kube ngifuna ukushaya ngabe usengiqedile njengamanje uqeda kungifonela uSithole ukuthi uphuma lapho enquthu yeplazini nampela ngiqeda ukungena eplazini ngabona lapho lento yangilimaza sengiyibikile kuphela amaviki ayikhulunywe enyangeni manje ngathatha isinqumo sokuthi angicela amaphoyisa engilele lo muntu ayawangibambele na manje ngoba ngiyabona ngiyalimala la nangempela amaphoyisa ambambe ethi uyegoli lo muntu uyena olobe emkhombile lapha ukuthi uyena wenza lento silungisa lolu daba ke nase sihleli phansi ngithi Sithole kwangeke kufike ekutheni ngikubophe ngamaphoyisa ngoba ngangibona ukuthi ngiyafa uSithole masifike emhlalweni ngathola ukuthi umsula kulento akazilutho kusho ukuthi khona abakhanda emva kwakhe ukuthi lento ayibukakala sengaduye lo kusho nawo omunye wayeshaya uma ubukhanda kwalento kodwa manje bafuna ukuthi kube nengxabano uqala phakathi kwami naye kuyima bezokwazi ukungena kahle ukuthi besebenzisa isibhamu mase contract phakathi kwethu ukuthi hayi yithi esingezwene nebala mina ngayisebenza ngamaphoyisa lento ayama ke futhi sayihlalela phansi sathelela amanzi wakhokhela lokho kugeza umuzwa ukuthi wathathula kwabanjwa amaphoyisa washaya amaphoyisa silungisa lolu daba laba benza lento bazoyenza sisalungisa lolu daba ngoba esefona ukhuza umhlolo ethi Martha niyenza kanjani into ngisalungisa udaba nabantu bakhuzwayo nina niyodubula abantu lapha esitolo lento ayizukubuya nibophe mina okay ngelanga enikhuza etibalekani yebo ngesikhathi ekokhobisa le phone eqa abakhanda leyo nto ukuthi sizoduthula esitolo bangenisa ngendaba yakhe kodwa elungiswayo futhi esiqediwe uvika lokho ke lento izobopha yena ngoba kuyobulawa labantu lapha esitolo wakhipha le phone kwafona sasuka ke esitolo nebala kusibiwa linyelelwa zingane zaphela yangilandela ke lento wasibiya ngikhonjwa bukhoma la sekuboshwe lezi igebengu ibanjwa ngawana sikhe sibanjwe sabhangqa nesinye angiveti nangomfanti igama lami lapho kodwa lapha endaweni ngikhandela isitrato sokuthiwa yimi engibulela ingane zakwasibiya baboshiwa abantu aliveli igama lami lapha kodwa ebantwini ngimuncu lokhu ongakwazi ukungenzeka noma yini egcine leyo nto yenza kuhlaselwe ekhaya kubuyelwa amagame ubaba nje unenhlamvu emzimbeni yizo lezo gameko lezo baningi abantu abagidi kanti ngempela ngilinyazwa abantu bakithi endaweni mina ngegama lami bambe belisantuza ebantwini ngendlela okungasiyona sadlula leso sigama sadlula leso sigameko leso ngiqela kwesesithathu uthe mase kulokhu njile tungo ngayi ngaboshela imoto eGoli hayi ngithema ngiboshela imoto eGoli ngiyoyithi ngiyokhipha le moto ePitoli hayi ngafika sekulethi bathi ngizoyithola ngeMonday waphoqa ukuthi angilale eGoli ngithe nje ngene eForce Lawrence ngivashela abafundi nje lapho babe ngihlasela bona labantu bangakithi abekho manje laba semseng ngihlasela laba bendawo engeke singaxabene nalutho nabo bathi leyo bazobambakala bababona isigameko singakasuki bahlakazeka babuya sebengibamba ngamaphoyisa khona lapho emxhobela amaphoyisa kwajikila hayi amaphoyisa naye ngithatha lapho efike ezongithatha ngemethe ethi ngala omunye ungcobo kwakhona ngakithi enquthu ngithi hayi webhuti lo muntu okhuluma umuntu ebengizwana naye kakhulu kodwa futhi washona ngiseThekwini bengihlala eMoben Heights angihlangana nalento ngibalela kuyona lileli iphoyisa hayi lethu 30,000 ngeke sikufake ngaphakathi ngithe yani leyo mali hayi lathi ufona mawumala unazo ugcina sikuvalele usho ukuthi uyobhela usubhela ngaphakathi ithi angihlangene kodwa lento ngibophela yona lo muntu washona ngiseThekwini esituthulelwe eGoli hayi bangibopha ngahlala 3 months onke ngaphakathi eBosberg kwafika inqwaba ke amaphoyisa sethembisa ke eza manje nalezi ntathu ngihlale ngibalelwa zona ngisese ekhaya ngaqala lenkinga ekhaya kubulala kade khanjiswa zona phambili afika namakhesi ngithi amakhesi amathathu abantu ababengibhale kuwona hlanhla le ngathi ifoni ngakwazi ukuthi ngiyithathe ngafika ngishiya kwi-reception ngaphandle ngathi ngicela ukuthi sihambe nabo silapha e-reception ngacela ifoni ema-security nanginika bekhona la ngayivula bathi angifaka kuphethi ngayifaka
ngathi ngicela lama date nawo lo WhatsApp ama udelete into yahlala no 3 years nakulo WhatsApp noma ngivuselela kuphuma lutho nitshe konke lama date enibala kuyobona lezi zinto engikhunyelwa zona ukuthi yimi engenza lonto lapho ukuthi ngangiphasiphetha nobani ngithini ngikuphi ngoba ngihlale ekhaya mina ngihlala la eGoli. Hayi amaphoyisa nampela ethi ayangena athola ukuthi into elandelene lapha ukho nokukodwa nje ukuhlobana nalento ayenzeka lapha. Into abayithola manje ngangisekhaya futhi la ngangisuke ngikhona ukhomba ngangisuke nginabantu indlela sasikhuluma khona ngo WhatsApp sikhulumela into engathintani nale yanto. Hayi lalela iphoyisa mfowethu hayi siyabonga ngoba ifoni sishesha silapha ukho engabe sakubanga la noma futhi masibheka ngoba line esiwenzile amafoni akakhomba ukuthi ayidonse ekhaya ngelanga lalo wesibili umufi ukhomba ukuthi wawuse bakhomba ukuthi ibhetali sasuke uyozingela eMpumalanga ngalelo la ngishona lo munye ngibalelwa kuye kulento. Hayi bengiyeke lapha likho icala langithatha laseThembisi ngokubamisela ukubodwa impela mabengena efonini yami ayikho into ehlobana nalento ebhalwe lapha phansi. Hayi ngaphuma ke lapho ngaphandle ngabuyela ngaphandle. Okay kuthe sekudluleke lapho kweza ke udaba osekuyilona manje olezi ukuthi ngisukumele lento ngoba ngiyayibona lento iqala yamanga kodwa egcineni kwakhona igcina isilima sabantu kwanami yangilimazisa isibili yangihlukumeza emaphoyiseni ngihlushwa amaphoyisa into engahlanga yangihlukumeza kakhulu. Kuthe ke ensukwani nje inyanga ephelile noma elandelwe ephelile ngiqale ngingenelwa amafoni abanye odriver nje ngiphila nabo ayibona ukuthi kwenzakala nakho lo kuthinteke into ezithinta indaba zabo zonke ngithi akusho ukuthi sebeqala phansi labantu bakithi ngaqala wenze njalo ukuthi basemva kwami bafuna ukungijuphula manje bethi ayikhona umuntu othinteka kuye lokuthiwa hayi uwe olimazelo ngidom futhi ngisekhaya negoli ngakhansela ngo2019 angisondeli kuleyo ndawo bengiza mangizorecorda kuphela mangiqeda futhi ngibuyele ekhaya ngihlala eGoli ngithanda. Hayi ke kuthi mangisasolo lento ifuna uqalwa phansi khona ukuthi umuntu okhokhobisa lento ngoba udlamela kangqulu wakhuzwa nge3 January. Kwavunyelwana ukuthi akekho umuntu ozophinde sondelane nomunye ngokubi yasihlanganisa inkosi nezinduna zayo kwavunyelwana oyedwa osesayidini lalaba kade silwa nabo wazathi ucela ukukhuzwa abantu abadala ngoba yibona abaphambili kulento. Omunye wabo abantu abadala bayibasho engeke emhlanganweni ngoba engafundi ukukhulunywa lento iyaqala futhi iyaqhubeka manje makufuna ukuthi ngithola kufakwa igama lami engibona ukuthi ukusala kwakhe emuva babevele besalele khona lento ukubona beqhubeke nalento ukuthi aqhubeke kulimala abantu endaweni uzinzo lungabibikho. Ngayithula ke leyasifana hayi ngiyilandele indlela engilandela ngayo hayi ngithi ngiyayifica ikhomba futhi khona abantu bangithi abaselenkeni abakilo leli side ade futhi kade sihlaselana nabo. Alright kuyadlula leyo sekuyilena ke manje ka baba uJobe osanda ukulimala ebuya futhi. Ngiyathola manje kufika amaphoyisa eplazini eplazini ubaba ufuyele khona mina inkomo zami ngisekhazo. Afika amaphoyisa ababulala beluzi ngenduku amosha nje yonke into endlini akukho beluzi akukho lutho nje lapha kubale wonke umuntu inkomo ehlezi zodwa lapha eplazini. Amaphoyisa afika athi afuna mina ngithinta le ndabeni eRasithole kuthiwa ngihlala la. Banana belungu ngithinta endabeni kaSithole lo muntu ulimale ngisestimela eMall eMpumalanga bengino 2 days ngifikile eMpumalanga kuleli viki lelo. Hayi iqale lento ngiqala ukusuma manje ngiyifune manje ngoba police station seGoli ukuthi hayi ngicela uma ube banalo ulwazi ukuthi ubapha abaphethe leli case kaSithole mabe nganje eMpumalanga estimela Mall eDebonets ngangihleli khona cishe sahlala 5 hours ukusuka ntambama ngo5 cishe sahlwana ngo8 la sahleli khona. Kodwa kumanje ekhaya ngoba kusena lesimo kunomkhuhlane omama basazilile akulali umuntu ekhaya ngendlela amaphoyisa afika bakhombisa umonakala wenze ngakhona eplazini lamaphoyisa mefika lapha ekhaya ngekusala emuntu ebaleni. Information ekhishwa abantu abalahla umkhondo olandelwa amaphoyisa basebenzisa abamaphoyisa ngenhliziyo zabo ukubona basaphethe lento ubakhuzwayo akumoshakale. Kunjalo ke elimala uJobe lo useMall bukhona ubufakazi bokuthi wawuseMpumalanga eMall indawo wawukuyona yayinawo amakhamera kukhona ukufakazisayo inamakhamera ngangishuta siyiphuzela futhi phela into engiyazi manje nje kwathi nagcinana namabhenge ngigcina nezo mangivashela ombomza bami lapha noSibala khona uSibala abahlala khona. Hayi ke sahlala nje lapho futhi sasibuyele wesibili bana izolo sasihleli khona kusasa futhi aphinde sabuyela lapha eMall sayehlalela khona sasuke lokushini.
Ngisho ukuthi namanje ngiphethe konke lokho efonini yami nabo futhi ngobuchwepheshe abo ngathiwa bayithinta ifoni amabeya nje befike bevula amakhamera lapha eDepones bose bengibona ngoba ngibasendela ngagqoke kanje fika lapho niqale isikhathi esokuthi afika leso sikhathi emoto into lengayingena zu2 engizazi ngineshort ngafini verify khona amakhamera ayongikhipha ukuthi bengilapha angihlangana lento engilandelelwayo namanje lapha lento yenziwa abantu bangakithi abadala abakhona lapha ebuyafuthi ukuthi amaphoyisa afuna namhlanje ufuna namhlanje umndeni wakithi ungabhekani nomndeni wakusithole ngabantu abakhanda into beyibona ukuthi ayikho kodwa ukuthi manje bathanda ukuthi la kungcole khona kuyobhica igama lami lapho ukubhica umndeni wakithi. Right, amaphoyisa akufunayo amaphoyisa aseBarberton noma amaphoyisa aseGoli la kwenzeka khona icala noma amaphoyisa ala kwaZulu Natal lamaphoyisa akudinga kakhulu. Ngabe ngikhuluma iphutha webhuti ngoba ukufika kwawo lapha akekho wayekwazi ukuthi asukaphi akanjani kodwa nje afika afuna mina lapha athi kuthiwa kunomuntu engimfihlela ngithi ngihlala ekhaya ngihlala nakhona eplazini yamasiyosebenza nje inkomo belusa abahlala eplazini. Wena usuke wawenza mhlawumbe izaba zokuthi uye uhanjiswe umuntu omdala noma ummeli emaphoyiseni ukwazi ukuthi uyoclearisha igama lakho usuke wasondela emaphoyiseni station esiseduze ngokombiko oshoyo ngizamile ukufika eNquthu nebala ngaphinde futhi ngadibana naye lo muntu engibona vele uyangihlupha ngimazi webuya ngana lokho ukuthi angimazi noma sengibonile noma angibonile ngicine ngakhona ungenelele wepolice station ngokuthi sengidibane naye khona ePetrobeni angangazi ukuthi ubuya ngabona vele uzophinde futhi ngakhelele ulayini ukuthi uyangibona mhlambe ngila eNquthu enzele izinto zakhe azenza kumina angimazi khona ungena epolice station. Okay, kodwa unaso isifiso sokuthi uxhunyaniswe namaphoyisa kuze amaphoyisa ngoba kubalekile talenze uphenyo kubalekile futhi ukuthi usondelane nawo ngoba kuba buhlungu ikhathi eziningi mangabe kuba yiwona agcina ekuthola asisho ukuthi khona ayakwenze kona ayakubophe kodwa kwesisikhathi ngoba phela asuke engabhaliwe kokunye ukuthi asuka amaphoyisa nawe mhlawumbe usukuyitshela ukuthi yibo laba enijahana nabo uyithole sekudaleka inkinga engenasidingo so kubalekile ukuthi uma udingwa amaphoyisa usheshe usondele uwona uyilungise nawo eyamaphoyisa. Siqale sixolise mfowethu kakhulu ngobuhlungu balento uthe ubani umuntu owenza yonke lento ngeke ngikwazi ukumdalula la kodwa mase ngiqonde namaphoyisa ngiyawabeka nje caca amagama abo ngoba lento yomoya ingagcina ithatha iyosebenzisa igama ngendlela ongasiyona kodwa ngoba kuhle lothi amaphoyisa ngifuna ukudibana nawo ngoba sengigcine ngifonela amanye athi ayangifuna kodwa akukho engibonile kodwa umuntu amfunayo athi kuthi ufihlwe yimi ngimondla ngithi ngimondla ngalo ngoba ngino 2 years zonke mina ngingasebenzi ngihlalile ekhaya ufihlwe yimi ngimfihla kulo yabo sizwa kahle right abantu abakhanda lento ezizweni kugcina manje ukuthi kwaphela mina nginegama lulula igama labantu bayalazi kulutho umuntu emukela into akayizomuntu ewumakhelane wakhe ethi hayi lo muntu ukhanda into yakhe ewubola nje kulo muntu akalimaseke isibila sipikisana amaphoyisa ukuthi awenza umsebenzi wawo mawukhona kufuneka kwenza kodwa abantu abese ukusebenzisa amaphoyisa ngendlela ongesiyona entweni esuke ilandela umuntu ethatha amaphoyisa basele ngokuthi yena ufuna ukuthi kuhlukumezeke lo yamuntu wase nenjongo ukuthi kufuna abe ukukhuluma kuyona ngcono ngoba yena uyakwazi ukusikhulumela elibeke udaba kulonyaka ka 2025